twizeye ko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi izi saha rero ho Violent Combat zikaba zikomeye, imirwano ikarishye na M23 ikaba ikomeje kumvikana kuva mu gitondo turi le 29 dimanche rero mu bice bya Kafuru hakomeje kwaka umuriro muri lokalite ya Katwiguru muri sheferi ya Bwisha muri teritwari ya Rucuru. Rero hani muri Nord Kivu amakuru akomeza avuga yuko atake zikomeye kandi ziyungikanya z'abarezita wazarendo zibasiye rero ibirindiro by'umutwe wa M23 muri zira zone, biza gutuma rero ho abaturage bahunga ndetse n'ibikorwa by'ubuhinzi uyu munsi ntibyakozwe. Detonation zakomeje kumvikana ziremereye ndetse nizoroheje muri biriya bice na zone zose zihakikije za Gatwiguru. Activity zose zikaba zitigeze zikorwa, yewe n'abaturage ntago bigeze bajya gusenga uyu munsi kubera ibibazo bya panike. Kugeza ubu rero uhagarariye Katwiguru uyu muturage akaba yatutangarije ati mu by'ukuri twese turi mu mazu twikingiranye kubera yuko nta buryo bwabonetse bwo kujya ku rusengero, imbunda zirimo zirarindima hanze ndetse yewe no mu bice bya Kafuru ntago ari kure y'ahangaha ndetse ni mu birometero bine hose hakomeje kumvikana imbunda. Abazarendo bakomeje kwataka pozisiyo z'umutwe wa M23 zihamaze igihe ndetse bakaba bashaka no kudetruiza biriya bice cyane cyane bya Kafuru ndetse na Busesa kubera yuko ariho hari ibirindiro bikomeye by'umutwe wa M23. Village zo muri groupement ya Bukoma muri Binza ndetse no muri teritwari ya Rucuru zose zikaba ari zo zikomeje kubamo insecurity ikomeye ndetse affrontement ikaba ikomeje kugenda yiyongera. Kugeza ubu rero ukaba ari umunsi wundi nyuma y'iminsi ikurikiranye kuva vendredi kugeza uyu munsi, abaturage ba Katwiguru, Kiseguru ndetse na Nkwenda bakaba bakomeje kugenda bahura n'amatake ambuscade z'urudaca z'umutwe wa M23. Rero abazarendo bakaba bije kubakombora muri biriya bice. Rero nanone kugeza ubu ibibazo bikomeje kuvuka ari nako umutwe wa M23 wakomeje kugenda utangaza rero yuko ngo ubeshyerwa udashaka wo kuba wakwataka biriya bice. Uyu munsi ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bikaba bikomeje kugenda bigira ramfort, ariko ibirindiro by'ingabo z'umutwe wa M23 muri Mweso muri teritwari ya Masisi bikomeje kugabwaho ibitero n'amadrone arwanira mu kirere ya FARDC. Abarwanyi benshi b'umutwe wa M23 bari muri ibyo birindiro bakaba bakomeje kuhasiga ubuzima. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje no gutanga lerite kuri buri muturage wese uri mu gace kafashwe n'umutwe wa M23 gukura make karenge bitaraba nabi, kubera yuko rero hakomeje kugenda hagaragara yuko hari gutegurira ibitero by'amasuko ndetse n'indege igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigamije gukoresha. Kugeza ubu umutwe wa M23 ukaba uri kwikinga ku baturage, abenshi bakahagwa kubera yuko bo bari abasivili baba batazi n'ikijyambere. Blinken akaba akomeje gushimangira yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kigomba kurwana, hari n'akavuga yuko icyo Rwanda na M23 bigomba gukura rero akabo karenge ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akomeje gushimira rero Felix Tshisekedi kuba yaragiye muri rero Rwanda ko byagaragaje intego ngo idahinyuka yo gushaka gushyigikira amahoro. Turakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi rero turagaruka mu kanya tukumenyesha n'ayandi menshi atandukanye. Turizera yuko mukomeye kandi mukomeje no kurangiza umwaka mu mahoro n'amahirwe. Kugeza ubu uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba bukomeje guhangayikisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero witwa sekreteri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony J. Blinken akaba asaba umutwe wa M23 n'u Rwanda guhagarika hostilité bagasubiza igisirikare cyabo ku butaka bw'u Rwanda, ndetse ngo kandi ibi bakaba babivugiye kuri telefone baganiriye na Felix Tshisekedi. Engagement za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri processus z'i Rwanda zikaba zikomeje gushimwa cyane n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na diplomasi yayo, aho bavuga yuko ngo izi hari mediation za Joao Lorenzo zikomeje gufasha byinshi mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Collaboration ikomeje kugaragazwa n'abaturage ikaba igaragaza yuko ngo iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishyigikiwe, bityo hakagaragara na collaboration rero hagati ya leta zombi ya Amerika n'iya Kongo mu rwego rwo guharanira amahoro kagaruka. Hari kandi nanone ngo ubufatanye bugomba kuhagaragara cyane cyane ku biganiro biteganywa bya perezida wahoze ari uwa Kenya Uhuru Kenyatta mu rwego rwo gukora mediation
Blinken akaba yasabye rero yuko habaho kuba hakongerwa agatege mu rwego rwo guhiga no kunetraliza igisirikare cya FDLR, ndetse anavuga kandi anashimangira cyane cyane impungenge za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane kuri avance y'umutwe wa M23 muri Nord Kivu, asaba yuko processus z'u Rwanda zagerageza gusubirwamo. Kugeza ubu igisirikare kikaba gikomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugerageza kurwana. Igisirikare kikaba gisaba abaturage baba muri lokalite zitandukanye zifitwe n'umutwe wa M23 kuzivamo, ngo kubera yuko aba bateroriste bazabestaraho amabombe mu buryo bukomeye. Barabasaba kuva muri biriya bice, hanyuma noneho ngo kubera yuko amasaha ari bukurikire ari buze kubamo lance y'amabombardoma akomeye. Igisirikare kikaba kiri gukoresha rero abasivili nka bouclier humaine, aho rero bakomeje kugenda bahatakariza ubuzima. Instructions zikaba zatanzwe rero ku baturage cyane cyane mu bice birimo abarwanyi b'umutwe wa M23, basabwa kuva rero muri ibi bice kugira ngo indege zibe zabasha gutikura. Lokalite rero zigomba kuba zakongera kwisubizwa n'abahazarendo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikaba zamaze kugaragara ku rutonde. Turakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi, rero turagukunda, turagaruka mu kanya. Turiza yuko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi. Izi saha rero dukomeje kugenda tugukurikiranira gatanu ku kandi amakuru rero abari kuva ku rubuga rw'imirwano nk'uko twabibamenyereje. Intambara zikomeje kwaguka za FARDC mu majyepfo ya Rubero, kugeza ubu rero affrontement zahereye mu masaha y'icyakare kuri iyi samedi, zikaba zinjiye kuri iyi rero dimanche le 29. FARDC zakomeje kurwana n'abareberi bafatanya n'abagreseri kuri biriya bice bya Rubero. Amakuru ari loka akomeza yerekana yuko rero izi ntambara zikomeje kugenda byimba mu buryo bukarishye, kubera rero nanone umutekano ukomeje kugenda wanga. Amakuru ari kuva muri biriya bice aravuga yuko izi ntambara zatangiriye muri village za Mambasa na Limbongo ziri mu birometero 60 mu majyepfo rero ya Rubero centre. Helicopter izi ntambara zirimo zirakoreshwa gupirona mu buryo bukomeye position z'abareberi b'umutwe wa M23. Amahelikopteri agera kuri ane niyo yakoreshejwe rero mu kubombarida rero ziriya position z'umutwe wa M23 zegereye village ziri hariya cyane cyane muri zone y'imirwano. FARDC yashyize position yayo ya defense imbere kuri Mambasa, mu gihe umutwe wa M23 uri muri distance rero yitaruye Mambasa ku bice byegereye rero kari agace ka Limbongo. FARDC kabiri gukomeza gukora progression. Lokalite strategique zitandukanye zifitwe n'umutwe wa M23. Wa mbere Desembre rero le 23 hari après midi ubwo abareberi b'umutwe wa M23 babashije gusohoka muri position zabo zituranye na Kasiki yo mu birometero bigera muri 7 uvuye muri Ambongo, baza kurokira basubira inyuma muri biriya bice bya komine Rirare. Rero ibi biri kuba hari nako igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeza kubotsa igitutu, kandi nanone hagakomeza kugaragara mu objectif atandukanye akomeje kugenda akorwa n'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu rwego rwo gushaka kwagura ibitero. Kugeza ubu ngubu rero komba zirakomeye mu Minembwe. Amagurupe rero hakomeje kugenda afungura front kugira ngo afashe AFC M23 kuba yakwinjira mu gice cy'amajyepfo. Ibi byatangajwe rero nanone yuko ngo hari tentative zo gufungura front sud, rero nk'uko porte parole wa secteur opérationnel Sokolade yamaze kubivuga. Akaba ari Elongo yabitangaje rero kuri iyi samedi le 28 mbere yuko rero atangira gutangaza uko byari bimeze ku rugamba. Kuri iyi rero le 29 rero tukaba turi dimanche, hakaba habaye affrontement nanone coalition y'amakanika igakomeza kurwana na FARDC. Amasaha 48 yose harashize kuva rero hakomeje kugaragara intambara zikarishye, ndetse zatangire no mu masaha ya mbere yaho
koalisiyo y'amakanika na Red Tabara ikaba ikomeje kudasana na pozisiyo zikomeye muri biriya bice, ndetse rero aerodrome ya Kiziba ndetse yewe n'ibice bya Minembwe hakaba hakomeje kugenda hagaragara yuko mu by'ukuri bashaka guhafungura inzira ishobora koroshya munition cyane cyane zivuye kuri province zo hanze y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufungura iyindi flo yafashe umutwe wa M23 kwinjira muri biriya bice bya Side. Iyi samedi hagaragaye akarume hitari ndende cyane cyane kuri ligne d'ofu. Rero no munsi ukomeje kugaragara yuko nkuko byatangajwe na Elongo Kyondwa ngo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hapfuye abasirikare 2 hakomereka 3, ku ruhande rw'umwanzi Red Tabara ndetse na makanika hapfa abasirikare 31, abandi baza gufatwa, ndetse yewe population ikaba ikomeje kugenda isabwa kwitandukanya n'aba biyise ngo n'abatabazi, mu gihe FARDC ivuga yuko abaturage bagomba kugira umutekano kandi bazanawugiriza ubacungira mu buryo bwose bushoboka. Ati igisirikare ni cy'abaturage, ntago abaturage aribo bigirira igisirikare. Bakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi, turagaruka mu kanya tukumenyesha n'izindi nkuru nyinshi zitandukanye.